trò tôi mong vì nó nói giống mấy cho nạc khăn nhầm mong khi cho nạc khăn nhầm lo chúng mấy cho nạc khăn nhật thái thế nè xử lý tụi nạc khăn nhật thái chỉ ra bên niền thế nè này giờ nhỏ còn non chuyên trong nè giờ bỏ ý tu tại YouTube là chả bao cứ nó to nên chơi ngồi cho kể một té sẽ chỉ cú giờ bé lúc trẻ thế đấy nè cú lúc trẻ nhỏ khó chơi gì thế nè một khó chi cho bạn đã khó trong thia chơi tháp bao cứ tôi thật tu nè thật tu chế giờ giờ hồi nãy nó nấu những trà là chạy đủ thôi những trà này nó nè tụ thị on nè nãy cái nhập món tụ thị on nè nó nằm mà bé mua chọn những trà đó bé thia mua cho phong mong thia tụi nó anh có lì nè đừng có cỡ nó nãy cái nhập món nè tập lại tụi nãy cái nhập thái nữa tụi nãy cái nhập thái tụi nãy cái nhập blo là tụi nó nè chúng có cái kia nè chỉ tại từ tôi đặt tôi sẽ nó dùng có cái chỉ tại tôi nó tập là tụi phe nè nó tụi phe nào khăn nhầm mông nè phe gạo nó tỏ theo dùng tròn xe nè dùng tròn theo nát trái trái tụi nó mông chuẩn lo tụi nó nè tụi nó dạo tụi nó nạc cái nhà sủa đấy tụi nó là nạc cái nhà sủa cái cầu lì nè mà tôi cho nó thế này nè tụi nó chọn gà lá chưa tụi nó chỉ tôi chỉ lấy nè tôi chọn anh thấy cái mà đặt cái tên chi số gì vậy tụi nó dùng con này vậy nhớ rồi nè dùng có tham gia dùng có lip balm mông này vậy tụi này cắt tụi nó nhớ rồi cắt tuần tụi nó tụi xả lại này chị nè bỏ từ chính cho nên chai nè cũng tính chai nè chắc cũng cái này chỉ từ là nhau chế nè nó phải lu giòn móng này ạ nó nha tôi phải ít tuần nè phải dùng tròn xe ảo thế phải ta chỉ một tuần rồi nhìn chừng trả như nó nè con sống đâu khổ nó là khư chín đây con sống đâu khổ nó tôi thay một vị chế chơi plá chế đâu khổ á ly cho nán nó nè sao kia thì nó chơi plá thôi nó cục bò tôi mà vì chơi plá mà nó thế chuyện gì đó thì mỏ nè ta lúc này chơi mua nó lên này nó cục bò cho nên mình sai có thể chọn chơi nó nhở để chống tật ta có bao nhiêu rồi chú còn chơi rồi vô mua số nhớ phải lúc hẹn chưa đứa giờ lò bắt đầu đứa nó lấy lò rồi tôi cái thằng cái thọ có tôi còn nhớ có muốn do chứ nhớ con xong chúng nó kìa đây thọ chứ nào đây dòng ha nào nhung nhỏ lo tao chọn trái xin này thay mà vì nó khả năng nó chơi nó cho chó nè hàng nóng lọt cơ nè nên bỏ cho nó phe rong rồi dùng trâu đấy chụp gì nèคือปอนต้องชิมนั่งเป็นอย่างจานะจะวันอย่างจาทะเลเอานั่นหรือว่าเจ๊วันอย่างจาทะเลใช่ไหมจ้าน่ะก็รีสอร์ทก็รีเลยในป่อทุกคนเห็นจอนนั่ง
กำลังจะปัง นั่นคืออะไรเขียวจ้ะว่าตะตะหลง นั่นจะกันจุกวัวท่าร้องแบบก็ได้ปะคือเนี่ยมันก็จะพูดว่า เกาหลีจริงเหรอว่า โอ้ต่อเป๊ะเที่ยว ผู้หนาไปก่อน ว่าต้องกุศลเลยจะรู้ปะเจ้าไอ้ปัดทงเลยจี เดี๋ยวน้องอย่ามาปะต่อเป๊ะเด็กก็ใช่ 不能就变成了， เจ๊เจ๊ก็รู้มือหลอกผู้หนาจ้าหมาไหน ก็是挣钱啊， จะเป็นหน้าที่ต้องเจ้าเนี่ย 啊， ก็เสียแค่การกันจ้ะ 钱个钱他啥挣钱？对喽，个上了山了，这个你钱当个钱呢，个钱没当个费钱，现在就那个变小，嗯，啊，来，老的，走路了，你到这那要落的不一样，还家的，我穿的这种的这，我这种的啊。รวยจิตเดียว 牛了， ก็ตาก็จะจะตา 这里过程嘛，这过程那这个上哪里见？这可以是跟那过程跟那这搞起来起来了。 我这属于就是需要个些地乱那个啥， ไปโจนได้ยังไง 过程个过程有一个， ฉะนั้น 那我了，一个国家的嘛，那，你国家现在呢？这不可以个直播嘞，这有点报告了。好了，这里国家的呢？个都开个都吃饱哎，哎呀，吃饱个了。这个เอาชอบหลายเสียงสูง เนี่ยเนาะ เดี๋ยวให้เนาะเจอซ้อนเทนก็มารู้ก็จิตมันเดินนั่นใช่หรอวะ จ้า นี่ที่จริงไหม เจ๊ก็ให้เจ๊นะก็เจ๊ก็รู้เจ๊ก็ให้ชอบจิตนู้ก็ยิ่งชิบว่าเจ๊ก็ยังรู้พิธีหรอ จ้าถ้าเจ๋งนั่นก็มาเนาะช่องเทอ่ะ ก็หายแล้วก็ยอดเจ๊ก็หายแล้ว จ้าช่องเทนั่นมา จะป้อง เนาะ กันเนาะ เจ๊ก็เลยแล้วกูตัวนึง ใช่เนื้อ เจ๊ซ้อนเทมาหรือชิบว่าเจ๊ซ้อนเทมา จ้าช่องเทนั่นเลยก็มาก้อนเทนั่นเลยก็เจ๋งกุ้งชัยแล้วป่ะไอ้ตัวหนูก็ยังชิบแต่ก็ยังตัวเตี้ยเนาะ เนี่ยเออ เนี่ยเราจะติดครับโอเคชิบว่า อย่างนี้เนี่ยนี่คือเนาะ อยากจะกัดจอเลย ทำไปได้ก็เชื่อแค่นี้ไป เจ๊ก็หายเนาะตัวนู้เป๊ะเจ๊ตัวนู้เป๊ะเจ๊ เจ้ากันเหรอ 主要就叫个大的乱他了嘛，哎，个人请假假，个人请假假的了喏。
干个啥子菜的？ หนูได้เจอสิ่งที่เจ้าก็หนาได้รอมาก็ชิ้นละคะเลยเขาเลย 哦， มาก็ยังชิ้นยาการีเหรอ อาได้ชีวิตแล้ว